Shalom, selamat pagi Bapak Enang Nelongan Ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalohita rigapan sigano paribata, bani panorang sogot nerion, pasada hitama uhurta, bertonggo mahita. Terima kasih bamu Tuhan. Nadok makasomani, menjagai manramutkan daging paponton dinami. Janah mamuhui hanami ibagas sogot nerion, ibagas malas ngihur. Tuhan, urasiham ura pepikiran nami. Asibu iarusihan nami hatamu, nagabi onjolan ni haporsayan nami. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus, ijape na siyam marianan bani panorang sogot niyareon. Nabuhay sisihan nami marhitihon ni channel YouTube pon. Hata ni nebata nagabi rigapan sigano paribata bani panorang sogoton, Jumat 2 Februari tahun 2024 ay matar surat bani buku Pesalmen bindu 80 ayat 20 nama katahon salam. Ham Jehovah na bata zewa pasuang mahanami sondang kon hama buhimu ase maluah hanami. Kita haganupan bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pengalaman ta bani panorang tahun na salpu, boy doay tene mempengaruhi kita atapi marpakorhon doay ibagas na laho mandalani guluta bani tahun 2024. Anggo ongga usahata gagal, ongga humanihita boritan, jana Jumat tape lang marhasil, haganupan ay boy tene mambahen soto lakata ibagas na lako makorjahon horjata na mangihut. Ibagas situasi na sunay ahado na boy ibahen hita. Asimulak use guguhta, asimulak use pangarapanta, asimulak use malas ni hurta. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Bani panorang ijia marhitihon ni pesalmen on bindu 20 on takas tumang tene. Anggo para pesalmen mangarapkon asa situasi na borat sonay agi sitaronon rosi pangodo-odohon humbani halak naligan, humbani bangsa naligan. Nedopa ko ni bangsa ay bani panorang ijia. Mangilik do parpasalmen. Ase nebatama na pasuangkon bangsain. Humbani haganupan hamaholon nedopa kon si dia si ganu pari. Halaniaha. Halani ahape nabuy ibahen bangsain. Halani ahape nanihorjahon ni bangsain anggo totap ope. Adong na manguduh-uduh si dia, totu, seng si dia na mandaihon, buah ni nanihorjahon ni si dia. Halani ay pita hubani na batado perpesanmen, manginduhon hubani na bata. Ase na bata matongon na pasuangkon bangsain. Napaduahon bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijon mahapeni perpasalmen patalarhon hubanta. Bahasa guluh taon lang pita untuk dirita sendiri. Artini ay maningon doha peni ibagas guluta berbangsa pakon marnagara. Maningon doh kita wiskon laklak asal ulang pahu. Age mahuahalak asal maulang ahu. Maningon doh doay humbani sikapta, humbani hadirionta. Maningon doha peni ididah kita mahua halak na mahua bata doay. So na pinatalar ni perpesalmen ijon bahasa sitaronon ni bangsa ay sitaronon ni doay. Manaron bangsain dihut doho mani manaron halani ay. Ibagas sitaronon na bagal ay maningon ipataridah do tene bahasa ibagas sapor sayon ni
tenger do uhur ni, nebata do hasa, nagabi pangajaman ni, asiboy bangsain, maluah, kumbani si taronon, jana, gabe, si pardihut matongtong iya, law manonggohon bangsain, ase totap ibagas, gomgoman ni, kuasa ni, naibata. Jana napatuluhon, maningon boy dio ididah kita. Asiboy hapeni, ididah, idayhon, jana ihapkon kita. Sonaha cara ni nebata, pasuangkon parguluhanta. Lang perlu hapeni hita, ragu, atau pemerduan uhur. Nah do Tuhan, lau pasuangkon guluh tak, nah do cara ni Tuhan. Lang perlu ay bata. Lang perlu pindai hita sonaha cara ni bata, lau pasuangkon hita. Halani, do kuasa ni nebata, do kuasa ni nebata. Lau mambain nama dia ibagas parguluhan taon. Na perlu bata aima, ase totap kita tene, martengir nihur hubani, jana totap komani, sir-sir, ia jari, tondui na pasing, laho makorjahon. Aha na patut si horjahononta, nagabe hataridahan ni partisipasita, bahasa na si pardihu dutongon hita, ibagas haduharon ni hasomanta, dihut dohuman hita marjuang marhitihun ni, natotap ko manihita, pokku tene, manowot ilobe-lobe ni nebata, ibagas turuh niuhur, laho manonggohon, bangsa pakon negarata, bahasa, pos do uhurta, tenger do uhurta, ibagas situasi, na idopa kon hita, tuk do kuasa ni nebata, laho pasuangkon parguluhanta, ase ibagas malas niur hita tongtong, bani panggom-gomuyon ni idop ni hurni Tuhan in. Amen. Martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong Bapa. Ase lambin mangida jana mga hapkon. Bahasa pitah idop ni hurmu apa holong mudo hasa. Naboy pasuangkon parguluhan nami. Kumbani haganupan situasi na idop pakon hanami. Alani ay ojur hama homa hanami. Asa tetap iha perluhon uhur nami homa. Laho manonggohon hasoman nami. Manonggohon bangsa pakon negara nami on. Asi hama tongtong Tuhan. Jongjong di tengah-tengah nami. Napasuangkon parguluhan nami. Asi tetap terbahin hanami. Laho makorjahon harosuh ni uhurmu. Di tengah-tengah ni dunia on. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami on. Amin. Ora sobat taganupan, selamat pagi. Anduan matongon ibagas ganupan perjuangan tak. Totap ma tenger uhur tak. Sanggup jana talup done bata, lau pasuangkon pargoluhan tak. Alani ay, ulang mandole hita, tapi tetap mahita marsigatung bani hidup ni hurni nebata. Shalom.